Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala'ga maqtovlar aytib, Peygamberimiz Muhammed Habib Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salam salavatlar aytib, ırmatlı bir tuğandar telefonlarda öçürüp ünsüz avalga keltirip andan keyin sözü keni başka musulmanlardağı bizim sözümüzden köpürөөк пайдаланганdığı akılga sыя turgan mesele. Bugünkü bizim sözümüz mülk, baylık, mal, akça tuğrasında bolut. Antkeni Müslüman adamdın akidasında, etikatında, Müslüman adamdın düşündüğünde, adamdın çöntөгүндөгү akçasına, anı mülkünü, çınığı kocoyun Kuday Taala. Antkeni sen özüңү malың emес, gerek bolsa özüңө dagı gerek bolsa malың emес, özüңө da kojoyundu kıla alбай kalasın. Ömürüңü bir gün arkı günge, je bir gün berki günge ajalыңa жылдыра албайсың. Кээ адамдар чөнтөгүндөгү акчасын өзү адал эмгек менен, мээнет менен таба турган болсо, демек ошого мен кожоюмун деп калат. Жок, андай эмес. Балким ал мал мүлкүнүн кожоюну Кудай Таалам, акыйкый кожоюну, чыныгы кожоюну. Кудай Таалам өзү сен өзүң адал жол менен тапкан мал мүлкүңө кандай мамиле кылуу керек экендигин сени да Кудай Таалам өзү аныктап берет. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Маида сүрөсүнүн 120-аятында айтат: "Лиллахи мулку самавати вал арди ва ма фихинна." Асмандар менен жердегилердин мүлктүгү, таандыктыгы Аллах Таалага. Жана асмандар менен жерден сырткары, асмандар менен жердегилердин бардыгы дагы Аллах Тааланын мүлкүнө таандык дейт. Биз ошол асмандар менен жердин ортосунда жүргөн махлукаттарбыз. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Нур сүрөсүндө айтат: "Ва атухум мин малиллахи аллази атакум." Силерге Кудай Таалам берген малдан силер дагы бергиле дейт. Зекет, садака жана башка нерсени Кудайым силерге берди, силерге берген малды, зекет малдан, дүниөдөн силер дагы адамдарга бергиле деп атат. Демек, аны Кудай Таалам берген. Силерге берген Кудайдын малынан бергиле. Мин малиллах. Демек, биздин жөнтөгүбүздө тыйын тыпырыбыздын бардыгы бул Аллах Тааланын өзүнө таандык. İnsan emnege андай? Эмнеге кээ бир адамдарга Аллах Таала байлык дүние берип коюп, башка бирөөлөргө бербейт? Эмне үчүн кээ бирөөлөргө мал дүние берип, кайрадан алып коет? А кээ бирөөнө бербей коюп, бирок андан кийин кайрадан буга мал берип коет? Илгер көткөн Кудай жолуна көп инфак кылган, нафака кылган, садака кылган, ихсан, кайыр кылган адамдардын биринен сураптыр: "Сиз эмне нерседен үлгү алып, эмне нерседен ибраттанып, мына ушундай жакшы иштерди кылганды өздөштүрдүңүз? Кандайча бул?" Десе айтыптыр: "Мен жанагыдай дуалды соккон, сокмочу, дуалчы Ылай устадан үйрөндүм. Ылай уста дуал туруп атканда ыргыткан күбөланы тосуп алып, биракка тыштаган болсо колуна келет. Эгерде колуна келген күбөланы таштабастан кармап туруп калган болсо, тиги дагы күбөлө ыргытпастан анын колунда тура берет. Мен колума тийген күбөланы ордордуна коюп кете берсем, хам дуалым дагы бүтөт, хам келип аткан күбөлө жанагы кампышык, жанагыдай муну түндүктө кантип коет? Күбөлө бизде түштөрөт, ошто күбөлө деп, мына ошо колекти эмне ошентип таштап коем дейт. Мен мага келген дүнүйөнү кармап кала турган болсом, анда ал токтоп калат. Мен алып Кудай Таалам буйруган жерге жумшай турган болсом, ошол кайра келип атат деп ибрат кылды дейт. Демек, инсандын мойнундагы милдети Кудайым ошого берип аткан мүлктү Кудай Таала каалагандай таризде жумшагандын жолун билиш керек. Илгер көткөн бирөө айтат: "Мен Кудай Таалам дүнүйө мүлк берди, бирок бир туугандарым бар жалко.
Mağa эле карап тура беришет. Менден алып жей берет. Мен ошолорго бергим келбей калды, өздөрү дагы иштесин. Менен болду бербейм деп башка бир молдокеден сурап айтып атат дейт. Анда молда айтат дейт, тууганым, сенин колуңа келип, сен бир туугандарыңа берип аткан ырыскыны ал сенин ырыскың эмес. Ал ошо бир туугандарыңын ырыскысы. Болгону Кудай Таалама сенин бир жаккан жериң болгон үчүн Кудай Таалам сен аркылуу берип атат. Ошол аркылуу бир туугандарың сага итаат кылып, сен Кудайга жаккан пенде болгон үчүн ошолорго башчылык кылсын деп атат. Эгерде сен азыр аны бербей койсоң, Кудайым Алланын рызкын кесип койбойт. Сенден түзүгүрөөк болгон, сага караганда пейли түзүгүрөөк болгон бирөөнүн колуна берет, ошол аркылуу келе берет, сага токтоп калат ал нерсе. А сен ошолорго берип, май кармаган бармагың жарайт деп, бармагың жалап отуруп деле тоюп курсагың ток болуп атат. Балким сен курсагың ток болгон үчүн ошонун баркын, баасын билбей калып жатасың деп айтып атат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Хадис сүрөсүндө айтат: "Ва анфиqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi." Кудай Таалам силерди кожоюн кылып койгон, өзүнө орун басар кылып койгон нерседен инфак кылгыла, кайрыксан кылгыла, жакшылык кылгыла дейт. Демек, ошол дүйнө мүлктү Кудай Таалам бизге кароочу кылып койгон бизде. Ага жооп беребиз. Мисалы үчүн, бир компаниянын башчысы колхоздун буудайын сактай турган болсо, жаш балдар ойлошу мүмкүн, ошо компаниянын буудайдын бардыгы ушунуку деп. Менин кичинекей балам бар, 4кө чыга элек. Не болосун десем, мен магазинчи болом дейт. Ана мен айттым, "Эмнеге магазинчи болосун балам?" десем, айтат, "Народныйга барганда көрүп атат, магазинчи дейт, мороженое жей берет калашынча" дейт. Мен айттым, "Балам, жок, ошол магазинчи өз сатып аткан мороженени деле жей албайт. Ошого пулунан коюш керек бек ордуна, анан жеш керек" десем, ал түшүнгүсү келбейт да, "Жок, өзү карамап отурат го бардыгын" дейт, "Калит чөнтөгүндө" дейт. Ал түшүнө алып, ошол сыяктуу биз дагы жаш бала болуп калабыз да. Жок, ошол дүйнө мүлктүн чыныгы ээси Кудай Таалам. Ошол дүйнө мүлк биздин даражабызды көтөрүү же түшүрүү үчүн бизге сыноо үчүн берилген нерсе. Адамдын ден соолугу, адамдын акыл эси сыяктуу эле мына ушул дагы мына ошондой сыноо. Дүйнө мүлк адамдын табиятына сактагысы келет. Адам аны бекиткиси келет. Бирок Аллах Таала ошол сактагыбыз келе турган биздин каалообузду жок четке каккан жок. Сакта дейт. Бирок ошону колуң менен сактагың, бирок жүрөгүңө сактабагының дейт. Чында азыр бирөө сага бир алтын берсе, бриллиант берсе, бармактын башындай болгон сакта десе, мурдуңа тыгып сакташың мүмкүн, эч ким көрбөйт деп. Оозуңа тыгып жутуп беришиң мүмкүн, бирок чыкпай калыш деле мүмкүн мисалы үчүн. Анан бир опчий бир жакка барсаң, ошол жерде чыгып кетип, таппай калышың мүмкүн. Демек сен акыл эсиң бар, ошол бриллиантты каяка сактаганды билесиң. А бирок дүйнө мүлктү каяка сактаган кеде билбей калабыз дагы, жүрөккө сактап алып, дүйнө мүлк кетип калса капа болуп, кайра келсе сүйүнүп, ошо менен жыргап жүрө берген бар. Жок. Дүйнө мүлк сакталыш керек, ысырап болбош керек, бирок ал адамдын колу менен сакталыш керек. Ал эми жүрөккө анын махабаты, анын сүйүүсү кирбеш керек. Аллах Тааланын элчиси айтат, Бухари риваят кылган хадисте, "Таис абдуд динари ва дирхами." Алтын, акча, сом менен тыйындын кулу бул үмүтсүз болду дейт. Эгер адам акчага кул болуп калса, акчага сыйынып ала турган болсо, анда бул адам акыреттен үмүтсүз болуп калды дейт. Адам акчага кожоюндук кылуусу керек, акчага адамдын кул болуп калуусу таптакыр туура эмес. Кур'ан-ы Каримде "Ва тухиббунал мала хуббан jamma" адамдар, силер дүйнөнү өтө жакшы көрөсүңөр дейт. Дүйнөнү жакшы көрбөм деген адам жок тууганым. Дүйнөнү мен дагы жакшы көрөм, баарыбыз жакшы көрөбүз. Кудай Таалам бизге дүйнөнү жакшы көрө деген сыпатты берди, эмне үчүн? Ошол аркылуу бизди сыноо үчүн. Бизге курсак берди. Мен тамак жебейм, тамак жаман көрөм деген адам жок, бардыгыбыз жейбиз. Эмне үчүн? Бул жашоо сыноо үчүн. Дүйнөнү жакшы көрүү, мансапты жакшы көрүү, тамакты жакшы көрүү, үйлөнгөндү жакшы көрүү, айтор ушуга окшогон шахават нерселер бизде бар. Ошону оң жолго салган адам бейишке барат, тескери жолго салган адам бейиштен кайтып кете берет. Ал эмес. Шариятыбыздагы эң негизги 5 нерсе. Ошол 5 негиздин тегерегинде бардык шари өкүмдөр өсүп өнүгөт. Анын биринчиси дин, адамдын дини, экинчиси нафс, адамдын жаны, каны, үчүнчүсү акыл, адамдын акылы,
4-cüsü abir, namısı, 5-cisi mal. Mal borat menen teң. Demek dünya meselesine gelgende etiyet boluşubuz gerek. Aytıp жүрөбүz, dünya аны жокко чыгара албайбыз. Takvaçılık degende dünyadan başka nesi takvaçılık bolup, bирок dünyaya gelgende aram adal darılaştırıp жиберген adamlar o ele köp. Azır men ayta turgan sözdөрüm, урматтуу bir tuğanım, bu maldı, puldu, dünyanı hukuksuz, akılsız, aram jol menen jegендин жолдорuna токтолобуз. Antkeni namaz okuganды үйрөнүp kaldık, meçitlerimiz tolo, жолукчандарыбыз дагы көп, орозобуз андан бетер көп. Ал эми биздин абушкалар болсо ушунчалык намаз катты окугусу келет. Жайдын күндөрү календарга карабай эле эртеле намаз окуп койгусу келе берет. Муфтият айтат, 1 saat 20 мүнөттөн азан болот десе, булар 1 saattан окуйбуз деп чыга беришет. Ал куттанып болбой калышы мүмкүн. Анткени убактысы кирген жок. Итаат кылыш керек. Муфтият деген бар. Мен муфти болуп иштегем. Азыр башка муфти бар. Азыркы муфтинин фатвасы итаат кылыш керек болот, эгерде шарияттан чыкпаса. Намаздын убактыларын тактап берип аткан болсо, ошол мүнөтүнө карап эришиш керек. Анан 5 кармабай калган болсо, азан тезирээк айт намаз окуйбуз деп, жаш балдарды урушуп, кыйнап эле намаз окуп алган абушкалар бардык жерде бар. Андай болбош керек. Ошол абушкалар силер турасыңар астта мынакей этият болгула. Bir таратыгандан кызырканбагыла. 1 saat болду азан айт деп балдар душуп кыйкырып, фатва укпай койгонуңар, бул итаатсыздык болот да, кыяматта арам болуп калат, күнөө болуп калат. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Ниса сүрөсүндө айтат: "Я эйюхаллазина аману ла та'кулу амвалакум байнакум бил батили илля ан такуна тижарatan ан тарадин минкум ва ла тaqtulu анфусакум инналлаха кана бикум рахима." O iman keltirgenler, o mu'minдар, öz ara biri-biriңердин байлыгыңарды, тыйыныңарды, малыңарды арам жол менен жебегиле. Бил батил, укуксуз жол менен жебегиле. Бирок бири-бириңерге ыраазы болгон абалда, нааразы кылбаган абалда соода сатык аркылуу жей турган болсоңор, анда ага макул. Суда ичип элеңер. Вала тaqtulu анфусакум. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дейт. Араңардагы мал мүлкүңөрдү арам жол менен жебегиле деп туруп, анан өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүлө дейт. Бул эмне деген сөз? Анткени адам сүткорлук менен, уурулук менен, пара менен, ар кандай арам жол менен ырыскы кылып өзүн жеп аткан болсо, бул өзүн өзү өлтүргөнгө барабар күнөө болот. Анткени бул жерде арам оокат жебегиле, бири-бириңерди өлтүрбөгүлө, өзүңөрдү өлтүрбөгүлө дейт. Инналлаха кана бикум рахима. Аллах Таала силерге ырайымдуу, мейирман дейт. Кудай Таалам арам оокат менен бири-бириңердин дүйнөңөрдү алдап жебегиле. Ошентип өзүңөр өлтүрбөгүлө деп туруп, Аллах силерге ырайымдуу дейт. Кээ бир адамдар кандай Аллах ырайымдуу? А мени процент жебе деп атса, мен процент жеп балдарым багып атсам, демек Аллах мага ташпор болуп атпайбы? Жок тууганым. Сен сүткорлуктун арам экендигин биле албай атасың. Билсең дагы анын жамандыгын сезе албай атасың. Сүткорлук бул сен үчүн пайда болуп көрүнгөн менен көптөгөн үй бүлөлөрдү бузуп, ажыратып, аларды үйсүз калтырып, аларга арам оокатты жедирип атасың сен. Өзүң жеген азы келгенсип башка бирөөлөрдү кыйнап жатасың, урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн адал оокат жегенге аракет кылышыбыз керек. Hazreti Anas ibn Malik radıyallahu anhu aytat: "Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال: "Talabul halali vacibun ala kulli muslimin." İmam Tabarani Awsat kitabında, İmam Munziri At-Targhib ve At-Tarhib kitabında rivayet kılganday, halal ookatты, adal ookatты talap kılуу her bir musulmanga farz, mildettүү deyt. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhen nasu kulu mimma fil ardı halalen tayyiba. O adamlar yer betindeki halal, жақшы ookatlardan jegile degen buyruk gelet.
жер бетіндегі халал, жақшы оқаттардан жегеле деп бұйрық келеді. Ibn Rajab Hanbali aytadi: "Qala ba'du salafi tarku daniqin mimma yakrahuhu Allahu ahabbu ilayya min 500 hajjatin." İlgari kötken alımlar aytчы eкен, Kudayga jakpagan şektүү olup kalgan 2 tıyındı. 1 tıyın, 2 tıyın, 4 tıyının jarımı, 5 tıyından 3 tıyının alıp koysan 2 tıyın kalat. 2 tıyın, 1 tıyındı. Kuday jaman görgön, aram bolgan, makruh bolgan 1 tıyındı taştap koyum men üçün 500 acılıktan jakşıraak deydi. Acılık 1 varasın, 2 varasın, 500 yıl acılıkka varasın. Oşol 500 yolu acılıkka bargandan görü mına uşul aram bolgan 1 tıyı taştap koy jakşıraak bizge deydi. A bizde kanday 1 tıyın emes, milyondogon tıyındardı alıp, banktan iştep, sütkorluk kılıp, başka kılıp, aram okat menen iştep taap, anan acılıkka barışat. Yok. Senin aram bolgan 1 tıyını taştap koyun, bu 500 acılığından soğupturak bolot, jakşıraak bolot. Demek sen acılığın riya olup, koca görsün bolup atkan boluş ihtimalı var. Hazreti Umar, kozular, kozular, çürülde oturgular. Üstünde var mı, kim biri var? Süyle oturgular. Karakalar. Boldu, süyle oturgular. Anan biz ketkenden süyle veresinler. Boldu mu? Azamatlar. Hazreti Umar aytat, bazarga varıp, kolunda balağı var, tayağı var ayttı. La yabi' fi suqina illa men yafqahu. Ve la akala riba şa'a ve illa akala riba şa'a am abadi. Hazreti Umar bazarga varıp, koluna kamsın süyle olup ayttı. Bizдің bazarımızda soda satıktın tertibin bilbegen adam, taraza tartkanın adebin bilbegen adam soda kılbasın, ant begende kaalasa dağı kaalabasa dağı sütkorluktu jep algan bolot deydi. Taraza tartkan tertibin bilbese, soda satkanın tertibin bilbese, ayıp var tavardın ayıbın ayıp satkandı bilbese, anda bul adam niyeti tüz bolup atsa dağı oşol adam özü bilip bilbegen avalda sütkorluktu jep alat, oşondon etiyet bolgula deydi. Oşol aram oqattardın en birinçisi hurmatlı bir tuğandar bul sütkorduk. Bunu elimizde prosent dep aytabız. Finka, andan başka banktan algan kreditler, anan erten köpöйтүп berem degen sözlördün bardığı bul aram. Adamlar süt korduk bilen işleşet. Oşonu menen baldarın bagışat bul aram bolot. Sütkorluktun az köpü bolup bardığı aram. Kebir adamlar men 1% menen berdim. 1000 so'm berdim, kayra 1000 so'm kaytarat, plus 1 so'm ele koşup beredi. Yok, oşol dağı aram senike. Kebir adamlar jamandayt, ahmak eken. Menden karız alıp kreditke tölöbe kaçıp jüret deydi. Ey, anın ahmaktığına mı da sen ahmak bolup kreditke berdin o birinci? Biri osurup koysa, osurup koy dedi, öz anlamında çiçip algan. Sen özün oşunday oldun o birinci. Arkasından kuvalap arızdar bolup, atasın kaltırбай, ağasın kaltırбай, bir tuğanın kaltırбай, arkasından barıp süt kordu kıldı şunday. Men akçan karızım tölöbe etat deydi. Sen tölöbe emez, erten uyuңa bale çöt. Bale, Kuday saktasın baldarına görünbösün. Uyuңa gerek bolsa koşunalarına çöt şu bale degen. Ajıraşı jaman bolosun, kor bolosun köçödө süt korduk bergendigin üçün. Halis leş kılgандай kılıp, jogotуп берген mani izdеп atkандай doğurunup men akçamı tölöbeyt deyt kebir adamlar. Alarga çala bolot. Alarga bul eştek emes. Alarga Allah'ın balesi çıkındı kaça turgan jerin tapпай kalışat.
Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha ve zaru ma baqiya minel riba in kuntum mu'minin fe in lem tef'alu fa'zanu bi harbi minallahi ve rasulih." Allah Taala aytat: "O iman keltirgenler, Allah'tan korkkular. Eğer çınığı momin bolsoňor, sütkorluk kılıp atkanda, oşonun sütkorluğundan prosentinden geçip salgıla, anı albagıla. Eğer biröge 1000 so'm berip, ay sayın төлöp berip turasın desen, yok, anını taşta. Bergen akçaň algının, anı sütkorluğunu alba sana aram bolup kalar. Fa in lem tef'alu, eğer de anday kılbay turgan bolsoňor, yok, maňa prosent gerek deyip turgan bolsoň, fa'zanu bi harbi minallahi ve rasulih, Allah Taala'dan jana anın elçisi paygambarımızdan bolgon soguştan sizlerge jariya kılınat deydi. Demek sütkorluk kılıp prosent alıp atkan adamga Allah Taala'nın jana anın elçisinin soguşu jariya bolat. Emi Allah Taala menen bolgon soguşka oşol sütkorluk kılıp alıp berip atkandar dayardana berişsin. Kantip özüňi tosup alasın. Asmanga çıkıp ketesin be, asmandağı Allah'nıkı. Jerge düşüp ketesin be, jerdağı Allah'nıkı. Kayaka kaçıp kutulasın. Kaysıl jaka barbağın, Allah'ın jerine varasın. Allah menen soğuş bolsa kıyın. Nemis bolsa bir Stalin çıgat, hepte 5 yılda pütöt. Biroq Allah Taala menen soğuşa turgan bolsaň, kayaka kaçıp ketesin aytçı. Temirden seyf kılıp kirip ketesin be, temirdi jargan Hudaý Taalam özü. Özüňe kaça albaysın, antken özüňi de jaratkan Hudaýdyn özü. Oşan hurmatly bir tuğandar, Allah'ın düşmanı bolboýum deseň, paygambar düşmanı bolboýum deseň, anda sütkorluktan alys bolgonuň. Bul her bir kowumda kargışka alıngan gesip. Sütkorluk prosent bul öte aram nerse, andan her bir musulman adam alыстagandın hareketin görüş gerek. Hazreti Cabir ibn Abdullah radıyallahu ta'ala anhu aytat: "La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem akiler riba ve mukilahu ve katibahu ve şahideyhi ve kâle hum sevâun." İmam Abu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Hibban rivayet kılar. Allah subhanahu ve ta'ala'nın elçisi Muhammed Peygamberimiz sütkorluk jegendi, prosent jegendi, prosent jedirgendi. Oşonu жазып bergen жазуучуну notariustu. Ve şahideyhi, anın eki güvösün kargışkalat, lanetini alat dedi. Hum sevaun, bulardın bardığı günöde bir deydi aytdı. Demek sütkorluk kılgan adam, bergen adam, jigen adam, ağa üyüňize, maşineňize başka bir desen dokumentin berip oturup, ağa жазышkanга jardam bergen adam, ağa güvö bolgan adam, şerik bolgan adam, maşinası menen taşıp bergen adam, ortoço bolgan adam, bulardın bardığının günösü birday. Sakalından nur tөгülgen kebir adamlar gelip aytışat, akam karız bolup kalgan eken, sütkorluk kredit alam dediler, ortoga tuş dediler, bolup aytam, men üyümün dokumentin berip tursam bolobu. A bolboyt. Jok, men jebeyim andan jebeyim. Jebegenden ayırmaň jok kaldı seneke. Antkeni sen oşoga emne güvö bolup berip atasın. Aga jardam ber, antkeni hum sevaun, alardın bardığının günösü birday dedi Peygamberimiz aleyhisselam. An İbn Mes'ud radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle ma zahara fi kavmiz zina ve riba illa ahallu bi anfusihim azaballah. İmam Abu Ya'la özünün musnadında jayyid isnat bilen rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytdı: kaysıl bir kowumda, kaysıl bir elde sütkorduk prosent menen zina açık turgan bolsa, alar özlerine Allah'ın azabın tilep alışıptır deyip. Alar özlerine Allah'ın azabın kaalap atışıptır deyip. Azıranday emes mi? Azıdan mı oşonday? Kızlarımız köçüğü körsetken giyin giyip jüröt. Bul degen gelip meni basakal degen söz açık aytpaga men aval uşunday. Iştanım çeçiği ara olma, çeçik bunu erkeği degen söz. Köküröktür açık boyunca. Gelip boynuman jıttayıver degen söz. Sütkorluk banklar yazıp o lombard, başka bir nerse, bank bir neke kredit,
açık жазып койгон bizde hazır. Demek zina da açıkça çıktı bizde. Bizde de açıkça çıktı, sütkorluk açıkça çıktı. Emin bizge bir azap düşe turgan bolsa, anda biz Kudayga kayır, o Kuday talam, emne azap düşürdün bizge dep aytkanga ukugubuz yok kalat eken. Antkeni açıkça çıkardık biz uşulardın bardığın. Kızlarыбыз tıygan jokpuz, ayalдарыбыз tıygan jokpuz. Al emes, balдар менен кыздарды бирге окутуп, бала бакчадан баштап 11-ди бүткөнгө чейин эркек бала кыз бала кылып отургузуп, ошолорго көндүрдүк. Кийин чочулап бири менен сүйлөшө албай калбасын. Эмитен баштап көнүгүп, анан кийин чоңоюп, бири-бириники жарап калганда бири-бирине аша берсин дегенсип даяр кошуп окутуп койдук ошону. Дагандан башка кандай болуш керек? عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. İmam Hakim özünün Mustadrak kitabında rivayet kılıp iki şeyh Bukhari Müslim'in şartına tuğra gelgen sahih dep aytıp ağa İmam Zahabi muvafaka bergen hadiste aytat Peygamberimiz sütkorluk prosentin 73 eşigi var, daracası var deydi. 73 eşigi var. Oşol eşiklerinin en ele cengili bu adam özünün enesi menen koşulganга barabar deydi. Egerde bir adam enesi emes, özünün bir tuğan karındaşı menen koşulup algan bolsa, adamlar jiyirkenip anı menen uçuraşpay koyuşat. Bir dastorkonga olturbaydı. Al endi sütkorluk kılbasa, prosent kılbasa, anı menen dost bolobuz, anın dastorkonuna kadimkide bir nerseler jep, anı menen kucaktaşıp, oşo menen yakın bolunga hareket kılabız biz. Bayrak bolsa anaga yerçi olabız. Бирок ошол sütkorluktun 73 eşiginin en jеңили enesi menen жыныстык мамиледе болгон адамдын күнөөсүндөй деп İmam Hakim Mustadrak kitabında oşentip rivayet kılıp jatat. Bizdin elibizde jaygaşkan sütkorluktun bir türün ribal fazıl dep aytıp koyabız. Kanday? Bir kap buğday veresin, hazır, anan orduna 2 kap buğday veret. Egerde jinsi bir bolsa, köteң buğday bolsa, anda kiloga kilo tuğra geliş gerek tuğanım. 100 kiloga 200 kilo buğday. Bir kap kartoşkaga 2 kap kartoşka berem degen tuğra emes bolot. Biri aytат, hazır jaz geldi. Kartoşkagam, sana men uruqtuq bir kap kartoşka verem, gözünde tüşüm alganda sen jakşı kartoşkadan 2 kap beresin deydi. Misal üçün. Muna uşul riba sütkorluk bul dağı. Muna uşul, hurmatlı bir tuğan riba, muna uşul sütkorluk. Peygamber aleyhisselam aytat, "Ez-zahabu biz-zahabi, vaznan bi-vaznin, mislen bi-mislin, vel-fizzatu bil-fizzati, mislen bi-mislin, femen zâde av istazâde fakat arba." Altınga altında almaştırganda kolma-kol, taraza almaştırış gerek. Gram okşuş boluş gerek. Bul eski altın, bul жаңы altın, bul jasalbagan altın degen bolboyt. Gümüş dağı mına oşonday. Bul lom gümüş, jön gümüşte almaştırgan bolboyt. Kimdegi maşıtıp je kemikti verse, anda bul sütkorluk kılgan bolot dep eseptelet. Peygamberimiz aleyhisselam nuwagında Haybar degen jerge barganda Peygamber astına jakşı kurmap gelişti. Kımbatpa kurmadan. Peygamber aytты, "Jep atkan kurmabız начар эле го" dedi. Dese aytты, "Bu yerdeki adamdan jakşı kurması var eken, bizde kurma jaman ele. Biz bularga 2 çaka kurma verip, jaman kurmadan orduna 1 çaka jakşı kurma aldık" dedi. Degende Peygamber anday boyut aram dedi. Antkeni kurma ökönün jinsi bir dedi. Antpe gelesizler dedi. Sizler oşol jaman kurmaňa pulga satkıla, pulga satıp öz basına, oşol pulga alardın jakşı kurmasına satıp algıla. Oşonda dürüst bolat. Antmeyinçe bolboyt.
Keyinki aram maселелердин biri, bul dagы көп орун алып кеткен aram тамактын biri, bul урматтуу bir туугандар, паракорлук. Паракорлук бүтпөй турган ишиңи бүтүрүш үчүн бересиң. Ал өзү бүтпөй турган иш эле, мыйзамды бузуп башка. Эгерде сен акыңы тебелеп, укугуңду тебелеп аткан болсо, анда мыйзам берген, шарият берген укугуңду алуу үчүн пара берсең анда бир жөн. Мисал үчүн, сен окуу жайда окуйсуң, жана 5 окуйсуң, анан мугалим сага 2 коюп койду. Сен айтып атсаң деле 2 койду, анткени ал пара алгысы келди. Бул убакта өзүңүн 5 алган укугуң бар эле, ошого жараша билесиң, ошондо парасын бер 5-ин алсаң, сен күнөөкөр эмессиң, алган адам күнөөкөр болот. Бирок өзүң 3 кылайык зорго билесиң дагы пара берип 5 койдуруп алсаң, мына ушул сага арам болот. Мына ушул сага арам болот. Ошентип бала баккан, ошентип үй бүлө баккан, бул арам нерсе менен баккан болуп эсептелет. Кудай Таалам элчиси муну тыйган. Hazreti Abdullah ibn Amr ibn al-As aytat: "La'anallahu ar-rashiya wal murtashi." Parаны берүүчү жана параны алуучу 2 адамга тең Аллахтын өзүнүн каргышы болсун деди. Имам Муслим, Tirmizi, Abu Davud rivayatında. Başka bir hadiste Ahmet'in rivayatında "La'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ar-rashiya wal murtashi fil hukmi." Qaysi bir hüküm çıgaruudağı para berүүчүнүн жана para алуучуну Peygamber aleyhisselam kargış aytты deydi. Peygamberin kargışı bul dua söz kabul bolot. Kede bir adamlar gelet, meni kaynenem kargadı, je meni baturuşkam kargap koydu, je bir ayal kargadı, jolda ketip bassam pul bermey koysam kargadı, kargış ötöbö mine bolot dep kapı bolup kelet da. Аны Kuda bilet. Aga zulüm kılsan ötöt, zulüm kılmasan kargış ötpöt, kargış kakbaşına tiysin. Aytır aylaysın, kim kargısıyla tiye verever. Bирок kargış je dua Peygamberimizden bolsa bul söz jok kabul bolot. Bul jerde hüküm çıgaruuda para bergen, para algan emne deyt, Peygamberдің kargışına kaldı dep aytып atar. Azır Tajikistan'da çekirdeği kaptap atat. Bizde dagı kebirde çekirdeği çıkıp atat. Anan bu yıl жазда kar жаап, үші vurup örüktörдün bardığı öldü. Dagı ne olat Kuday bilet. Uşular jönele tabigattın uşunday bolup kal, uşunday de Kuday adaşıp kaldı öyle otasın, андай emez. Kar kışta жаш керек. Жазда örük gülдөş керек, güzünde örüktü kakkılıp jayında jeş керек örüktü. Bирок ne üçün? Kar geçirek jap, örük güldөгөндөн jap, örüktün bar uşuntip kaldı. Kudayım uşunday kılıp koydu. Antkeni hadiste aytılınat. Ma min qawmin yadhharu fihim riba illa ukhizu bis sanati. İmam Ahmet rivayet kılgan hadiste. Qaysı bir kavimde sütkorluk açıkka çıkıp jayılsa, oşol yerlerde kurgakçılık jana açarçılık orun alat deydi. Qaysı yerlerde sütkorluk açıkka çıkıp bismillah yallah genen kesiri olup kala turgan bolsa sütkorçuluk, oşol yerlerde açarçılık jana kurgakçılık degende söz türlü kurgak ketiş şart emez. Kar bile de kurgakçılık kılıp koyat. Örüktün bardı kurgak bolup kalat. Kudayım karın alsa, maydın ortasında kar jadırıp almanın dağı bardığın jok kılıp koya beret gerek bolsa. وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكَرُ فِيهِمُ الرِّشَا إِلَّا أُخِذُ بِالرَّعْبِ. Alemi qaysı bir kavimde para korulup küçele turgan bolsa, alarga korkunuç gelet deydi. Azı korkup atabız. Daima korkup yaşap atabız. Mamlekette kanday olup ketet eken dep. Kuday saktasın, jaz kelgende jindi olup ketişe kelek dep. Revolüsiyon olup ketişe dep. Kudayım saktasın. Her birimiz toskun hareket kılışımız gerek. Bирок anın sebeplerin ayak piyatın izley verbesten özümüzden biliş gerek. Antkeni kaysıl bir yerde parakorluk güç alsa oşol yerge korkunuç düşöt deydi. Bazar korgonda bu Jallabat'ta tündösü gebredi küçüge çığa albaydı.
коркот. Башка жерде башка бир нерседен коркот. Ошонун бардыгы сүткорлук, андан кийин жанагыдай паракорлук орун алгандыгы себебинен мына ушундай балаларга биз туштугуп жатабыз. Кудай Таалам мына ушул нерселерден сактаган болсун бардыгыбызды. Сүткорлук менен паракорлукта Кудайым сактаган болсун.